ahabwa hatu wahiko mu rembo Mbarara no basa kugira ngo ushana harimo umugenyi mukuru oriyo nayija ahabwo kureba obu jacket ninga shoe reflector jackets ezabavugi ba boda bajire ahabura stage. Bamwe abavugi ba boda abo twaganiraho naberi izoba bayoreko ku police eriyo nebanyangaraza no kubaguruse bintu ebitarahamuramo. Okureba kwanje indeba police inesigendererwa cyeyine ecyeyorekerire okatekendeze ngwe manyise cyenyine ekishunga he habo kuba noreba bo okwija kwabo bizeni bagamba helmet na reflector konka binegendererwa munda benda kutaha munda wakanyoni ndeba ngo hamwe netunyikiriza munonga kubata ho munda kubasa kuba ayikirira munonga kikumari kikunyi mwene hataje yinzwire niki nangwa helmet ni nzwara unagwa nafuna accident ebase kunyamba tafuna atakana ka kunyamba kurigera hamugambirizo wa police habwe cyange cha Riz Samson Kasasera okukora ebikwekwete ebi nahabo kwenda kucendeza butandu eziri kuretwa aba boda obwa hati ebikwekwete bigenderire kureba ngo tacendeza aburenje ninga accidents amhanda yitu nakimwere kwinvolvinga kucyaba kubaterebere imishango mingi amushango abirina yafato cases zemoto muri region yeteje yabizi 12 zikozwe aba boda ninga zivolvinga pichi icyo kureberaho okwezo ku 10 konka umwaka ogu omwihanga ryona butandu rukume bishatu shanju na munana nizo zihandikirwe aho abantu 2 na mushanju abafire abingi babire bari aha boda ubwa hata ba boda nibenda polisi hakire banze bashomese kandi ebahereze no mugisha go kuronda ebyo ebari kubana benda kitari cyo kwimuko mukasheshe ekayikaneba kwata erukubata memugo etugure reflectors tuhereze ka polisi abo kuba niye kukwata etwetere uniform emwe ya boda abandi bineza red bineza green so ati top time so wa boda na no mombechi bakore bwishomero batisomese kuturavuge kunga cyo kugira ngo reflector tiyera avuge mu town mwingwe controlling accident wa ahabwa TV West ndu Christopher himsuwe.